Ne? Aşağıdanlar. Bayanlar soğanın Najaf ravzası mı? Kabırı mı? Bir günde bizim bölmesi olan bayanlar soğanız. Kasında Abu Bakr radıyallahu anh, Varcan'da Umar ibn Hattab radıyallahu anh, halifeler. Küzötleri mi? Kança adamlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabri bile. Allah'ın selamını yürü olsun Allah'ın eşliğinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri. Esselamu aleyke ya Resulallah. 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 Allahümme salli ve sellem. ولما مشى السلام السلام على رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. نبار عظمة جسارة Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ya Resulallah. Harcan'da Abu Bakr ibn radıyallahu anh, onun Harcan'da Umar ibn Hattab radıyallahu anh, halifeler. Esselamu aleykum ya Resulallah. Esselamu aleykum ya Resulallah. Esselamu aleykum ya Resulallah. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Esselamu aleykum ya Resulallah. Esselamu aleykum ya Resulallah. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم يا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام خبر قاسم أبو بكر. السلام عليكم يا عمر بن الخطاب. السلام عليكم يا عمر. الله سبحانه رازق وسلم خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الله تعالى يا الله.